Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mangukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel la wenza kanje awulike ivideo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ivideo siyifakayo ukupha nje i-update mayelana-ke ne-pre-season ezobanjwa-ke i-Orlando Pirates le ezweni-ke lase-Spain njengoba-ke izohamba ngomhla ka-6 kuJulayi. Then-ke kuyothi-ke laphaya ngomhla ka-11-ke kuJulayi ibhekane ne-Bolton Wanderers eyalaphana-ke England edlala-ke laphayana-ke ku-English League 1. Then-ke laphayana-ke ngomhla ka-13 kuwona kuJulayi bese-ke ibhekana ne-Patos FC yalaphana-ke kwi-league yase-Cyprus. Lawo magemu azobe-ke edlalwa laphaya eMabela Football Center kuyona-ke i-pre-season yebhakabhaka. Iyona update engiyiphethe njengamanje. Like ivideo usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe asihlangabezana kwevideo elandelayo. Nisale kahle.